Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Pa evo, Obiteljski zakon je taj koji na neki način i potiče zlostavljanje u obitelji. U članku zakona u kojem se govori o alimentaciji i vremenu kada je potrebno platiti, kaže se da tek nakon 3 uzastopno neplaćene alimentacije Centar za socijalnu skrb može pokrenuti postupak. Znači, HSS je tražio izmjenu ovog zakona na 30 dana, Vlada RH je odbila ovu našu izmjenu, a samim time se omogućuje da se zlostavljanje u obitelji nastavi i dalje. Jer onaj tko je dužan plaćati alimentaciju, tj. uzdržavanje djeteta, to ne čini, ako ne čini redovno, nema mogućnosti da ga se prisili dok ne izvrši ta 3 uzastopno neplaćene alimentacije, tek nakon toga. Ako između toga uplati neku sitnicu, to mu se računa kao da je nešto platio. Koliki je to problem, evo imate i Telegramov članak u kome Tuđmanov sin je dužan 130.000 kuna alimentacije. Hvala.